This rat it done. Gonna kill it too. All right. Producer Jux. Turn me on. Then she said, Mwami. Sheri. Mwami. Sheri. Mwami. Emese. Imbeba. Mwami na. Imbeba kandi bayiki. Emese. Imbeba. Mwami soko kubem. Byuka ariko kubita imbeba wakapfa. Haguka. Mwami. Aswaritse nkaryama oya. Mwami na. Nako se Sheri wakubisa imbeba. Mwami soko. Ndaje oya byuka. Ndi biranga ngo kubita imbeba. Saga, when she woke me, Yarambyukije nyawo ni imikino sha. time check. Sawa mukaga. Saa sita z'ijoro mbuza kuryama. Please, mwami eno nsomba byuma. Sheri iyi ni imbeba imwe z'inshomba byuma. Understand, nemfata nembaka katayimbwa. Maze Manchester betoze ngo ni ibintu bisanzwe. Nya, muli Ntakubeshye ni yindi imbeba ukubita ariko ntabwo byumva. neighbor chiche. Okay, all right. Namugamba tewali mutawana ene nsomba byuma yefuse. Okay, karasoza mugenzi. Mwami. Turi ya filime yiswe Mwami. CZ 12 cyangwa Chaza 12. Nawe. Emese. Kanzije. Mwami. China Zodiac 12 niko bayise Chinese Zodiac. Mwami. Mwami. Ndagira ngo nimucika abakinnyi nka Jackie Chan yagarutse mugenzi Jackie Chan. Emese. Kanzije. Jesse. Koko kubemese. Eyo ngise seruleta bwengifata. Nyuma y'akaririmbo bisa imbeba. Amusambwa kubanga nagikwata. Gasozera ntangira. Nenjikona laba bwenginyola gwe. Emese ya Nkomeze mbibutsa ko filime baye wayikunze aho uzana ahandi ni Nyamirambo. Hepfo yo kamaka mugenzi gatoya era gwe. niho dukorera Nenkuba bontwe. Visual Base. Kibuza nti kamese gwe. Okumanya nanyiga nene yambula. Netulwana nayo nze netuyana. But after a while then she said it. Mwami. Sheri. Mwami. Mugabo wa. Mwami. Emese. Imbeba. Mwami nawe. Emese. Kanzije. Haguru kubita imbeba ariko. Kubemese. Eyo ngise. Ndayishe iyo ngiyo. Mwami. Niba imbeba yakuzonze rwose ndayicaye ugira ikibazo. Filime ndirimbira aha. Emese. Kati haguru kubita imbeba ariko ntabwo mva ko umuntu imbeba zamuzonze. Genda bakoje mfata. Imbeba ndazica wapi? Genda bakoje. Ntago zishira. Kuba bwere mango mukyala we. Iyi imbeba yanze umugore arayimuka akajya ahandi. Na tata buli bwe buzibanze nga netegeka mpita n'akamasu obutwanga ntega. Yeah. Neyagala nkubisa na swaga ate nalayiro kugikuba paka. Nzayo kubita iteka ryose. Ngo yararahiye kujya kubita imbeba umunsi ku munsi. Tuli mu kiduula sawa 9 kitundu nga tudde waka. Kujya gucya. Kewaka nga tukuba mme. Akajya kubita imbeba. Mwami. Filime yake ndirimbira nabwo ibintu byarakomeye. Emese. Anyone. Mwami. Abapfubuzi bose barumva ibintu byarakomeye. Misoko kubemese. Eyo Wabyutse kubita imbeba ariko. Mwami. Okay, all right. Emese. Abantu bakuru hari impamvu yabazinduye. Hari impamvu abantu bose barahangaha. eyo ngise oba ngise simanyi. Okay. Kano kapyata. Visual Base. Yata. Akaririmbo mwese ndakabateka bashimishe mugenzi. $10. Ukunda Visual Base. Yata. Ukunda Junior akakugereho. Okay. Mugenzi turatangiye. Ahangaha tangiye mugenzi bameze nko barimo kutuganirira inkuru. Ya kera yo mu Bushinwa murajyana ndenge mu mwitonze. Baravuga batigeze abo mu gihe twitwaga Sama Palace. Batangiye kubaka muri 709 wafashe imyaka irenga 150 wubakwa kandi ngo wari agatangaza mwisi hose. Bawitaga umurima uruta yindi mirima yose. Wari ufite agace mugenzi muri bitaga Hayan. Hari harimo muri nyubako twitwaga Hayani ngo ibishanye benga 12 by'abashinwa by'ibitangaza nakibibumbe Zodiac. Nyuma yaho ngo baje guterwa n'abanyamahanga foreigners. Nibwo maze baje bakubita ubwami bwose baburimbura bukira hasi bitwaga Sama. Inyubako zose barazisenya hose barahangiza ibindi barabyiba. Byinshi ntago binako ibyo bishushanyo byarenga 12 ngo ntago bizwi ukuntu byajyanywe. Byagiye bijyanwa n'abanyamahanga batandukanye. Babijyana ahantu hatandukanye. Yari intambara. Nuko ngo mugenzi batuganiriye inkuru ngo hari kera tugantangira ko mugenzi. Ahanga bari mu cyamunara hari birimo kugurishwa. Usibigurishwa mugenzi banza bimwe byakira bavugaga ko turebe n'atari byene wabo bimwe muri ibyo ngibyo. Hakurya baganiraga inkuru. Ako bigaragara ahangaha hari kiri kirimo kugurishwa kigaragaza ahangaha ubuca 24 guntuza n'amateka mugenzi ngo kugurisha umutungo wokera w'Ubushinwa. Bagwe namwe bagabo. Hari bine byonyine mu isi cyangwa bane mu isi. They are only for the world. Kubanga byazanwaga. Cyo bazanye ahangaha rwose kurikireba mutwe w'imbwa. Usa n'ikibumbe. Ayo ngena ambasaderi w'Ubushinwa. Please forgive my lateness. Byiza gura nawe rwose munyihanganire ko natinze.
your forgiveness. All those years ago, because of war, imyaka myinshi ize kubera intambara back things that did not belong to me. basa gukuruza bacu bazanye ibintu byari bitari ibyacu. I feel guilty. Umunsi ku munsi numvaga icyaha kimwe mfite kubizanira ba nyirabyo. Nimuzabaka mugeze uganira inkuru. It shouldn't belong to one or Ibi ngibi bifite guhabwa ababikwiye kuba babifite, ntago ari gutungwa na buri wese. donate it to a Chinese. Niyo mpamvu nemeye kuba nabitanga muri mize y'abashinwa mu nzu ndangamurage y'Ubushinwa. Thought like you, the world would be a better place to live in. Abantu bose babaye beza nkawe, isi yaba ari nziza cyane n'agatangaza. In tracking down the rest of the bronze heads. Imana ibafashe muzabone indi mitwe yose ya bronze. Kumbe hakuno ari bimutezwa bakoro cyane munara bisa bronze bisa umukara. Congratulations, Mr. Morgan. Ni imitungo gusa imitungo y'ibihugu irimo kugurishwa. You're wrong. Not four. Now, there's only Ahangaha abantu barimo gutsindira amasoko mugenzi batsindira amasoko y'intuza. Amasoko y'imitungo niyo arimo gutsindirwa ahangaha hakuno. Bagatsinze bavuye ku mugenzi baseka. Baraseka ibyo batsindiye. Overnight. Nta kindi cyabaye basa hano mukabona amavuba kana nyuma yo kugura ibicuruzwa. Nabakire. Each one. Iko bigaragara kimwe ku kimwe. How am I getting my hands on those bad Byagiye tubona amafaranga menshi ahambaye. throw Kweko n'abantu barimo kugura ibigurishwa naka imitungo y'Ubushinwa. someone closer to home? What about JC? Kandi Jesse, He hasn't even found the roses page. Jesse ntago yatubonera umutwe wa rose twamutumye. The roses. Roses. You tell JC Mubwire Jesse, they can get me all the remaining heads. nazanira indi mitwe yose isigaye. No one is in for him. Ndama amafaranga menshi cyane yansabye. He is right. JC will get you. Jesse niba ufite amafaranga, Jesse wo mutumye yose ajyayo. Sinzi Jesse ndeka rero filimi. In euros each. Mubwire ndama miliyoni y'amayero. Well, I'll add another zero. Kandi n'abakoze neza ndongera amafaranga yagiye miliyoni 10 add another zero. Garuka hakuno mugenzi tuvuye hakurya. Sasa hakurya ari abarimo kugura imitungo y'ibihugu. Yakabe ijye gushyirwa mu nzu ndangamirage bakajya kwitunga mu ngo zabo n'abakire. Kumbe yako mugezi waruwazagana nyiramwiza. Ko nyiramwiza yakaje nawe ameze nkaho harizwe cyane. Ko yakahageze. Thank you. Murakoze cyane. Gukeneye kugeza ahantu kujya gukojowa. Hey, Dad, Ye papa. that's bullion. You know, it's a year of the dragon. Urabizi dukeneye n'undi mutwe wa dragon. Sasa mugezi ibishonyo ngari barakoze ibyo abashinwa bya kera byabuze 12. Ni imitwe y'imbeba, inzoka, ihene bitandukanye n'inkwavu. Ako mugezi ni ndangamurage w'igihugu. Byarabuze bibura mu ntambara kera muri za 700. Ubwami bitaga Sama Palace. Sama. Kumbe hakuno mukuko yakaje uje ahantu sinze mpamvu aje ni yihe. Ari hakuno y'ibyo bifunguzo. Imfunguzo zose mwakire ku mwako. Bwanyira imbaraga ndabizi ubu mwatangiye gushukura. Hari abantu hareba kajya ngo ni nyamaswa. Kiriko bakavuye mu nama y'umugezi inama igaragaza ukuntu imitungo yabigurwa. Bacaho. Kubakagiye. Gusa bakira aho ngo umugezi bataragira aho bajya. Hari wagaragaye hakurya. Ntabwo nzi ninde. Manuka yitonze cyakishana amazina nyakuri. Cyo yambaye ibintu ntabwo nzi impamvu nyabatsa byambaye. Ko yakagiye hakurya hakuno. Filime yiswe Season 12. Ko yakaje yaje none sinzi dokanyagwa amafindo. Yambaye ukwa wenyine. Hano hose yambaye amapine. Yewe yinjira mu muhanda. Ntabwo zikandi bingibi ku kibijangare ba filime. Hari impamvu filime itangiye gutya. Uko yakaje hakuno ku imfunguzo. Bazibye kare. Yambaye ahantu hose bya kasike yambaye ibyuma n'amapine. Yaragendesha inda. Jackie Chan. Acha hakurya abandi barakwikira hakurya. Ahantu hararizwe cyane ni mu bakire. Ni bukungu. Ni bugaga. Achaho barakurikiye. Avuye mu nzu y'abakire. Ntabwo nzi impamvu dore mu muhanda sha. Dore mu muhanda sha. Bamwe bavuga ngo batwara amapine dore hakuno ukuntu umuntu agenda akarya umunyenga sha. Abakunzi b'umunyenga gwari uyu munsi mufatireho. Impande zose ziragenda hasi hejuru hose aragenda. Ageze hakuno dore abamukurikiye hasi umuhanda bawuborotse ni ku musozi. Umuhanda bawugose ari kuri umusozi wa Shorongi arimo kumanuka hasi. Я его не вижу, он быстрее машины.
munsi y'imodoka mba ndamubona naza turamurasa ko bakamuteze ntago muri akabona kakagabo kare gacamo hasi rimwe habuze gatari kari yewe hasi ni mbari yambari mu mpanga habuze gatari kari dore umugabo kandi dore hagendera ho gaco manuka hasi toka yewe mutangire mu byitoze nko kanyabwamo mutangire umunsi mu byitoze uriya hasi riya cyo sasa hakuno baratega ibyuma bimwe bitobora amapine mugabo yaje yabyemeje n'amafiyera nose yayambaye amapine ni Jackie Chan ni nyiri bufindo bwe yaje yabyiyemeje afatira onja arashyushye yewe motari yakurikiye acaho fata umotari barakubeshya ngwino hakuno nk'umunyenga ahubwo ngwino nkereka umunyenga icyo ari cyo umumeso buko muri kaburimbo undi arakurikira ku ruwa mbere ayo data wewe filimi iraga imimeso yose yashize motara yegura mutayo hasi iri yes cye ntabwo zirema impamvu arimo kumuhiga arakserera caho kugendesha ibondo hano hepfo dore abakomando ni benshi baruzuye caruguriya udarakurikira asigara amurasa namubonye araje murasa ye acamo hakuno muri nuza muri rigore cao rimwe ni mapanzi yapanze kare n'igisambu ariba ntabwo yaje wenyine tugende bamuse Jesse niwe bavuze ngo utanze amafaranga nta kintu atakuzanira hello Jesse ni musaye Jonathan muvugana Rose zwaze banyina ndaje ziri hehe baramurangira faranga ngaye bavuga ngo umubare w'amafaranga uzazana kuzazana 12 filime size 12 nuko itangiye Jackie Chan film size 12 nuko itangiye mugenzi wakuno yaje uke yahawe kiraka ngo ashake imitwe 12 y'abashinwa bahise ngo ni losses Chinese Zodiac ni biranga umurage w'igihugu byakera by'ubushinwa byakera byabuze dore byari bituye ngaha hari ngo wetaga ngo ahambere heza mu handi heza hose imyaka yawe myinshi myiza hakuno yaje gusa ari professeri yakoze ubushakashatsi bwe hakuno amusore wifotora ibingibi ni ibanga nivumburiye navumbuye ibya hahise imitwe myinshi itanu y'indogobe ihene inkoko n'imbwa zirimo ibingibi biri ahangaha umusore muto nta muntu umwe uzi ibiko mfite benshi barabibuze oyo ngo n'umutwe w'imbeba iyi ngiyi ni urukwavu ese nakoraho ntacyo rwose mugihe muto nugira ikibazo abo ushaka bose ndabakugezaho umusore yigeze ngaho umunyamakuru kazi nako umunyamakuru gabo nihangane yaje anga ngo umunyamakuru nijya cyane ko ni igisamba ariba twabonye atangira yiba ahantu mu rugo bo mu kuba mu rugo umuntu bamukurikiye mu rugo rw'umukire hakuno nawe yakanze sasa hakuno ga yambaye ntagari gazi zisanzwe gloves hakuno nakoraho hakurya bagahita bakira amashusho y'ibyo akoze ahangaha twatangiye tubona abantu bacu bacuruza imitungo ndangamirage y'ibihugu itandukanye yabuze abakire gucya baragura akajya kutaka mu nzu ye yaguze amafaranga menshi icyo hakurya akoze udere technology zaraje we hakuno bagahita bagipirata yakora hakuno kumbwa cyangwa intama umutwe wayo n'ibyo amateka mugeze biranga ibihugu bitandukanye ibingibi ni ndangamarage y'ibihugu bitandukanye harimo kuba yakora ahangaha arakora ahangaha kugira gatabo ko cyo duplicating ikindi kimeze nkacyo hakuno bagataba nagitwika kikaba kirarangiye tayari ubwo baranje kukibumba feri ya mbere hakuno ku isoko Is it very valuable? iki ngiki koko nicyo cyanya cyo nati yego oyo ngo na mutwe w'imbe muri amayeri 10 This is your document. ngine document za musore bigaga ko rwose bitubyemeye tubivuga ngo dukorane nawe feri ya mbere akajya kugurisha ari bagacuruza nta kindi kintu yitayeho ukurya ubuzima
nicyo kimutunze wenga ikintu cyose umutumye ngo ikintu kikinzanira kikuzanira dore do kubera ari pirate n'agaciro bibaye tujya kujugunya buriya hari abantu mwese usanga bayeho ikazi kari ugupirata gusa nta kindi kintu bimubwiye Ferian yaje kuri Paris mu Bufaransa Paris na bagenzi be ni Jesse afite ikipe y'abasore bakorana ariko ngo nabahigi nta kintu umutungo ngo ntakibone cyo tutakimutumye sasa tugaruka kuno mugenzi uko akageza kuno mu Bufaransa harabaje gusasanga kuno barimo gutongana narakurambiwe filime yaragifana giraga baka ko tafari ngo rankunda Si c'est comme ça, rends-moi mes clés. mama ndagukunda asaba hakuna igitoroshi irakimukubise ori igiki urinde Professor Rwani yanyohereje C'est qui l'aventurier? C'est ton nouveau mec? Bwoga yabwiye ntaga nkunda afata ko imfunguzo Thank you for catching. urakoze kufatira You don't have keys? ese imfunguzo niziki Between us, I just... yamwe ntago tukibanye ngo rero ngiye kuzi undi mukobwa nishaki undi gukunda ingu aramujugunyira nawe Sorry. wihangane mwirukana hakuno sasa mugeze aje ko yashaka uyu mukobwa hari umukobwa bari bamaranye gushaka ko yamufasha gukora ubushakashatsi bw'amateka ya kera yabuze aba yamufashije byatuma amenya ahandi hantu rose ziri niko icyo kiraka yari yawe namenya ahantu ziri bose azama amafaranga menshi mu mukire amutumye 那你跟我来吧。 Ferian yazanye kuno n'igikobwa Voici Martin, kimwereka aho bakorera National Geographic. iyi ngiyi ikipe dukana mu gita National Geographic batandukanye We need all the help we can get from mainstream media like National Geographic. umva dukeneye amakuru yose ko mwadufasha mu tukamenyekana mu bantu bashinzwe National Geographic 标就是要讨回各个国家的流失文物。当然， dufata ibintu byahahise byabuze by'ibihugu rwose by'ibintuza tukabishyira ahagaragara bikongera byajya mu nzu ndangamirage 我的2个同手 ibi ni ibiki 对，这2个同手在马修国爵手里，是我鉴定的，数据都让关教授确认过。 iyi ngiyi ni imitwe twavumbuye mugenzi yabuze kera y'amateka mu Bushinwa umva wifotora buretse 也习惯 sasa abamugenzi bashobora kuba bavumbura nk'ahantu hari agahanga ka Rwabugiri aho yakandagiye What's wrong, guys? ni amateka barinda amateka afotora ku mbaraga kubakaje hakuno nkwereke ngwino nkwereke 用的材料也只有这么多了，再见。 sasa nabeho oya buretse 你说 navugana nawe ahantu yamuje kuba yafotora icyo cyari ni igisambo ariba 什么事儿？ umva ngwino kuno nkwereke hano rero uriya rero urabona ihene yishingwe kumbe hakuno afite bwa kamera ku isaha yambaye arafotoramo kushaka kurya yabona amakuru yose yamugeza ku bibumbe byabuze bya kera bavuze ngo bise ngo ni CZ Chinese Zodiac byabuze kera cyane arimo kubishaka hano afite ikipe barapirata dore hakuno amafoto yose yagiye agafotora kwa bya bikorwa yose yahise yazana ahangaha ndangamurage haraho yaje aha bivanye arabigenda akabishyira ku isoko bakagurisha kumbe hakuno haraho yateye we ntabwo ari ikintu cyambere ushaka kugira ngo akugera kigemo akakibonye bamutumye n'abakire aribashaho kumbuka yakaje hakuno ku nzu y'umugaga I'm sure you'll find everything inside of it. 小姐，我求你接我的电话吧，求你了。 andizeye ko ushaka byose muri inzu ubibonemo kumbe hakuno Yes, of course. sasa yamufoto bari bajya mugeze barafotora Replicas on the market. ameze nk'aho agaragaza ibibumbe bya kera cyangwa ibishushanyo bya kera Any doubts? basanye nka kuba bayagurisha gusa abaje bagenzi ba Jack Chan ba Jesse niko yaje yitwa Jesse n'abarahari 他两只 inzu y'umukire 相册， uwo mukire ko bigaragara akoze ku ntuza n'ibikumwe bye ibyo bikumwe tukaza kubigira impamvu tukabiheraho 我们的调查没错，那个古堡主人是有强迫症，跟你一样有洁癖，现在只能等机会了。 那就等吧。 reka dutegereze akanya gato tujye mu kazi akazi kabo ni abajura kuko avuga ngo bajye mu kazi babagenzi bavuye ko bagurisha ibishushanyo mu rugo rw'umukire nabo dore bari ngaho hakuno hanze bagarutse filime iraha 最好的跟我说。我们好了。 arajya hakurya bakamuha amajwi n'amashusho birimo kuba mu nzu kamwe ko kanyagowe uwo kagabona akabandi wo kanyagowe nakajura manuka umugozi arawukurira ku muhumetso urinjira indani umusaza hakuno mu nzu abarinzi kamera zivaho dore uko agenda zisubiraho ko yakinjiye inzu hanyuma hakuno ni imigati ntabwo ari ibiti abanza nawe arawurya rwose dore mu nzu y'umukire nta mpamvu yo kwiheza ihari yes cye raka inzu y'umugaga
Shaho umukire yagiye baka inzu ye urya neza iwanyu murya neza muryamye agusange mu nzu yamubwira iki shiro rinete za technology zirakora mugeze bari babonye ibikumwe by'umugabo bamuzaniye amafoto akoraho akoze batabona ibikumwe bye aho yagiye aca n'umukire n'umugaga izo yose barayireba zanga abona yagiye akoze ibikumwe bye agenda mu nzu ariba kandi we yibira abakire gusa mu nzu y'umukire nta kuzi abangane bumva ngo umuntu ngo bamukubise kandi arapfa bamwishira mu nzu y'umuntu nuko bigenda hari byavanye ahangaha iki hano harimo combination zirenga 45 mu nyuguti ntabwo umuntu uzi ukuntu yahafungura yarafunga subirayo yabinjiye mu nzu bacana amatara yaje kwiba agatoroshi yagashize kare mu kanwa ko yari afite mu kanwa yagatamiye agatoroshi mu kanwa ko yakaje mu nzu bari mu masuku azamuka hejuru nta kintu mvishira yasanga ne bakandagiye ko ari ibikweto by'umuntu n'ibitaka n'ibyiki kandi we yazamukiye kubo yinjira hejuru iriya hejuru sasa ukareka byano hasi ukabati kose karasa gusukura ibitabo bipanze ntabwo bipanze ku mubare ni gute umuntu w'umukire nk'uyu nguyu apanga ibitabo abijagaraje kuriya ibyanganye gute zimeze ngo zitandukanye ku murongo ntabwo zimeze kimwe abona hakuno harimo 9 ahandi harimo indi mibare isa ntabwo bisa gendera abantu ari ibikumwe by'umugabo agiye akoresha ibikumwe bike Oui, monsieur. ko bakora abakobwa byo baramaga umwe muri yaramaga ngo gazana icyayi vuba vuba kwa boss ajyana icyayi ko bakagiye bari baje gutunganya mu isomero aho umugabo asomera aho yigira muri library y'umugabo asomera ibitabo bye bikagarutse ntabwo nzi hano arashaka iki we gusa n'umukokoza gukora boro akorera inote kane kabiri va rimwe 9 bebe niyo code rimwe 9 kabiri igisi i shyiramo code hano arafunguka mu nzu y'umukire Kasim wabonye ukuntu abandi biba ibintu bihendutse rekanya gatonaje mbazane cyo bantumye cyangwa usanga umuntu ngo yitunyunga agiye kwibugasanga agiye muri busheri y'igikiro cy'inyamasha aha ndamuzi ukakageza ngabonye umutwe w'intuza umutwe w'ihene nako w'imbeba n'undi w'urukwavu kandi ibyacyane by'amateka y'ubushinwa bw'ijya kera byarabuze byaburiye mu mahanga habaye intambara bijyanwa n'abanyamahanga baje baba bateye ubushinwa mu gihe cy'intambara sasa ukakabonye hakuno boro yatumwe ahanga yabonye indi nkoni abona n'ibindi bintu bitandukanye by'ubukungu bw'ubushinwa bwa kera ubukungu butandukanye ibi ntabwo byanzindiwe no butanze abangaruka agenzwa na kamwe ntabwo agenzwa na byinshi hari byamuzinduye yakaje dore inzu abakire burahana amafaranga ye ayashora akayashira mu mitungo idafite ikintu imaze dore imitungo sha amafoto amwe y'amateka ya kera yose bari ahangaha mu nzu abakire ikindi kintu mbonye giki mbonye ari cya gishushanyo nene rose kujya kuziba cya roza undi ati yego sasa yo kamugabo yavuze ngo abaye muboneye igishushanyo cy'iroza amafaranga yayamuha nacyo arakibonye ni roza ibingi bari byo mateka byakozwe n'abami ba kera n'ibindi nk'ibyo bihenze tarasohoka sanze bakora abandi bari bameze nk'abarimo kwiga wa mukobwa bahuriye mu Bufaransa bwa mbere Qu'est-ce que vous foutez là? Hey, sécurité! Hey, sécurité! Hey, arrêtez! wewe hari umuntu winjiye mu nzu yacu sasa ngaye mu rwaro ukobwa rwo bari babonanye bwa mbere baganira kuri muri National Geographic nako urimo abantu bashaka iby'ubushakashatsi bw'intuza bw'imitungo y'ibihugu n'ibiki
imbwa ziramuku sasa dore kwinjira mu nzu y'abandi uwaje kwibakurikirwa n'imbwa bamutabarije barababeshye kumbe abarinzi baje abarinzi biyizi yinjiye mu nzu y'umugaga yaraje kwiba boro yazibonye sibwe n'ukwerekera boro yazibonye ni mapanzu yewe mapanzi nakubwira ugira ngo ubone umuntu wambere ugira ubufindo muri filime nawe abamasa mu bambere nawe umukurikira mu bufindo bwiwe n'umunyabufindo ntago abura inzira ntabwo ujya biba ngo jya cyane yabuze inzira yo gucamo abandi buko bajya guca kujya kuri essence rero aramanukira ku nzu yitonze hakuno barababeshesha kumbe ibitimbwe bimbweti yarakiri muri barababeshye sheshe sasa hakuno asika porfe imukurikiye buke mwibetira irareha irakurikira nuko yiyobya kaka jafu nazenguruka aciyehera yewe ko takubona uri hehe bano bageze baramushaka izanga karabaye niki ubutsinzira wapi inzira nyinshi avana kuno mutaka arofata ni iyi ngiyi se cyangwa ni iyi ngiyi oya dakamfe guca filimi iraho maze imimbwe tirigabagaba dore ko ari myinshi ahaciye haca ibiri arayizengurutse hakurya hakuno aca hakurya dore gusibangana ko bimati umwe aramukurikira ngeze ahangaha undi imaze bibiri umwe uca undi aramukurikira umwe urayoba undi urakurikira ngeze imbere bameshenjewe undi nyuma bameshenjewe genda karabaye nakurazi wasanga imimbweti ari mu nyitandeba n'impumyi komeye amubonye yageze imbere umwucaho undi uturuka ndapfuye maze undi ufatiraho ibiri bana yo mutakomeza kabakaje yewe biri biranga turakubonye arongera aramanuka agonga hakuno filimi iraha amushanjwe filimi iranga abasazi baragwira umubwete baramukaza barawukanga uko yakamanutse mimbwete yankurikiye mwabashenze mwe nabuze gatora muri nawe wakigorkiwe mwe tuzubirayo ageze ahangaha arifunga n'ahangaha arifunda karabaye mazu imimbwete ibiri fata hakuno ibyatsi nawe nk'imimbwete abashenje arayikanga n'aramukanga hakuno barakanga karabaye sasa inyamaswa itinya umuntu udasanzwe ibi ni iki twumvara ntabwo ari kimwe guki umwe turaza arongera anyura arakata ngeze ahangaha mutakuranga garuka inyuma kandi umwe turaje wakaje fata umwe ati Jerry ubise umugero amushenzi awe nzagaruka ejo ndafata umudomo karabaye we tungana ndemeye mbonye ko ndenzeho wowe ufata umunwa wanjye abandi bantinyura umunwa dore ntawe njya nkubita icaho ye bigenze bituravuga igishinwa imbwa zikakumva birantangaje imbwa zizi igishinwa akiraho ngaho haza izindi ebyiri naho maze arasanganira zamukira mu mutaka yesye barababeshye sha tuka hakurya tekinike yayifume no kwidunda Merci, on vous appelle plus tard. umva tuzabana n'ubutaha sasa umukobwa ko mugeze gukora ubushakashatsi mu rugo rw'abagabo arebe n'iki babitse mu nzu zabo niba hari biranga amateka y'ibihugu bitandukanye cyangwa ibiranga imirage y'ibihugu babe babisubiza mugenzi bangira byo babaha amateka yabo kumbe yakora bagenzi cyo bakoze kintu wese mu anteni yabo n'amakamera yabo uko akavuye ko mu rugo rw'umukire ibintu byakomeye imbwa saa mukurikiza amutashije umutwe sasa wa mukobwa yabwiye ngo nawe akora umushakashatsi n'umunyamakuru yaramubonye yari yamubeshye ngo umunyamakuru nawe arakurikira umushinwa akazi ukorera mu Bufaransa yewe hari abantu b'abankuzira ntahunze ntabwo nkuzi njyewe nitwa koko wahese kandi
就是你。小心开车！ niwe nakuzi umukobwa amuherekeye imodoka undi arayikwepa hakurya niyo kene igisambo kirimo kumyakana cyangwa se ngo ikinyamakuru 别抓住我，放手！ ni igitanga giteye ngo nashinzwe itangazamakuru 你说什么？ Nous se connaissent. Merde. 哎，你先放手！你看着路开车。 umva mbabara naho nkuzi babarira 是我， 你为什么要这么做？ 现在很难跟你。 icyo wambaye gutya kandi uvuye mu nzu y'abandi kumbuga akagize akora bisi habuze gato umukobwa aramaze ukuntu impamvu yambaye gutya kandi hari umuntu uvuye kwiba mu nzu y'umukire mu kanya yewe aramanuka yambaye umutaka umukobwa amubereye ikibazo ati ndakuzi narakubonye 我当船务找你。 umva tuza kubana na mu nyuma karagera kavuye kwiba ni umujene n'igisambu arakokoye Simon 6点方向，9点上方。 amurangira ahari duhure kayakerekeye yewe none n'imodoka ivana vuba vuba hure bose bari bani ikipe y'ibisambo rwagera beshyura umukobwa w'umunyamunuza umunyeshuri kazingo ruragira ngo urunyamakuru kumena urujura shaka amakuru kugira ngo rubone uruhera rwiba kuri yakinshi 还有一个头呢，给 Coco 拿了。 kuko yambonye bore ya mbere bayikokoye sasa hakuno umukobwa 你到底是什么人？ mvana gura umunyamakuru arambeshye ngewe 其实有2个身份， ngewe nkora ubuzibu bwinshi 铜铁陶瓷书画， nkora mu mushinga muri organization 非牟利促进会的。 muri foundation ishinzwe umva ibigambo kivuga filime iranga ibigambo biragwira filime ngeze irandengo nyumvire ati ngewe nkora muri foundation nyumvire ko 你 yakashe 不像是记者。 ntabwo uri umunyamakuru urindi mbwira wambeshye ngewe se 我其实有2个身份， ngewe mfite rwose ibintu bindanga bireze kimwe 是 ndi perezida w'umushinga udakorera inyungu 珍贵文物国际 international ushinzwe ibishushanyo n'ibyuma filibira 会的， 什么什么？ nguki 听说过这个组织？ ntabwo ndawuva uwo mushinga 中国全世界里面 abenshi ntabwo bawuzi gusa uri mu mutima w'umuntu umutima w'umuntu gute nyine umuntu wuzi muri mu mutima turi abashinwa dukorana n'abashinwa sasa ugaruka hakuno hakurya cyangwa se umukobwa umukobwa ari ikintu cyayishanyo yari yakibye yajya mwavana kimwe ku bishushanyo bibiri yari yibye umukobwa arakijyana kumbe hakuno hari barimo gusaka hafi aho hafi y'amazi abafaransa bibwe Simon batarakurikira boss ahari aho Jackie ni mugenzi wawe Jackie ibyo abafaransa halo polisi mutabare sasa hakurya Jackie yagiye ariba bano barimo kumushaka ibyo boro z'abandi ibyo boro byamaze ukapfa barabyumva bangane boro bibyo n'igikobwa ako ibyo wenyine igikobwa nuko nacyo cyayimwambuye yewe garuka amazi wongera batizwa ugapfa 别出来！ yewe ndashe koga abanya ko bateye bene wabo ntagaze barapfa iki ntazi ko ari ibisambo bikurikiwe bagese yewe jaka vuye nyiri ubufindo bwe polisi manika amaboko tuyabona basha barandenganya amusubiza amazi filime iranga filime kuri polisi sasa anga byeze ari bishimwa byirukankanywe harimo n'umukobwa nawe inzira karengane bibiri nibisambo mwe n'umukobwa utafite ikinazo C'est complètement brouillé. On n'y voit rien. Et cet homme a les documents. ko bigaragara aba bantu bose barahanga hamwe n'inzira karengane Elle n'a rien vu au château. aba basore baba bakurikiye oya buretse agira ukubita afande buretse Non, mais la dernière fois que j'étais chez mon oncle, j'avais 3 ans. Vous croyez que je me souviens? Je vous assure. Taisez-vous. ceceka funga umudomo tazevu funga umudomo shut up On va garder votre statut pendant 2 semaines. turagumana ibishushanyo byanyu hano mu byumweru bibiri nibwo tuzabasubiza Si ces messieurs vous importent. tuzabibaha kandi abagabo hari hanga bambaye amakositimu n'ongera kubakora muzabivuga sibyo twabanye nko muri inzira karengane Taisez-vous. sasa turanga ngo bararekura ibisambo bagasiga abantu bazima ibisambo n'ibyo byari bivuye kwibanira cyane na kigenzi cye cya Simon taragenda bakira ngo munyeze hano abantu bamenye bafite kuba bajya haba amateka hambaye Security measures here. The bank has taken possession of baje gusura ko umukobwa mugenzi witwa Gatarina bafite byinshi mu nzu yabereka bitandukanye bo bashaka mu bintu byose biranga amagenzi ibintu bimeze nk'aho ari ndangamurage bitandukanye On y va. because a family went bankrupt in a financial crisis. sasa iyi nzu yanjye umuryango wacu amafaranga twari dufite yose yadushiranye kandi banki iratwishyuza iyi nzu ngiye kuba nayitanga Your ancestors may have been the last people to see these beautiful creatures. ariko uko bigaragara basogokuruza bawe na basogokuru bose nibo baba barabonye uyu mutungo wose mwiza ngaha Disappeared. Yeah, you are right.
Rooster? It's the reason I invited you here. ari niyo mpamvu nabamaganga sasa abonye ko hakuno umwe muri ya mitwe ya bronze harimo hakuno w'inkoko 这可以说是赃物吧。 What did she say? uyu muntu yakora imitungo yaribwe She said, aravuze ngo beautiful staircase. ngo mufite ibintu byiza cyane mu nzu yanyu sasa ikakavuze mu gishinwa ngo banone ibisambo bibye umutungo w'igihugu cyacu w'ubushinwa hanga hari mu mutwe w'inkoko Grandfather. uyu nguyu sogokuruza wanjye sogokuru Years ago, he came back from overseas. He sogokuruza wa sogokuru wanjye began to find his second in command, but uyu nguyu ni nyogokuru niwe wari sogokuruza we biraga isano rira his father put together an expedition and ba went data bakoze ibitangaza ba data bacu nyine abangabo nkomokaho basogokuru na sogokuruza bafashe ibishushanyo cyangwa imitungo yose itandukanye barayikusanya bayizana hakuno mu nzu yabo to his heads. ibyo ubona ahangaha byose ni imitungo ni imirage y'ibihugu bitandukanye yeah Vous éperdument des têtes de bronze et des bijoux. Fucking horse I had. ahandi bije mugenzi ahangaha basanga ibyamenetse Oh, my great grandfather had these. iyi ngiyi yari sogokuru wa sogokuru wanjye niwe wagishushanyije We saw after his ship was damaged. kino yagikoze nyuma y'uko ubwabo bwato yari arimo bwari bwarohamye bari mu buvumbuzi murabyumva ngiyi ibisambo biriba ni bine harimo n'agakobwa biza hakuno aburetse tugiye kujya mu kanama kanya gato yaburetse kanama k'ibisambo dukora iki tugiye tugene mu minsi ibiri tube tugibye nga tubihavane oya ntabwo ushoboka dukore kino noneho tubisimbuze ibindi bya pirate republic cyangwa tubigire koko uriya mukobwa koko nta kintu azi oya nimubimubwire ntabwo abizi natamenya ko ndi umuja ndi igisambo niba 你们看， yewe ngo muzakono mbereke 朗是您的乾隆秋。 dore hako ni ifoto ni ifoto y'iwacu ibwami mu bushinwa 尿壶也很 原来真的有这幅画。 I 以为烧掉了。 In 1860, my great grandfather said muri 860 nibwo sogokuru wanjye and won a great victory. nyuma y'intsinzi yabo bari mu ntambara nibwo baje kwifotora iyo foto You must mean the ransacking of the old summer palace? uravuga abaje bagasenya ubwami bwacu babatera mu gihugu cyacu cy'ubushinwa That depends on your point of view. ibyo ni uko bigaragara Yeah, she's right. ibyo avuga ni ukuri Of a British and French diplomats. arana rero ibintu byabaye mu mukobwa mutoya nta kintu bivuze Start the war. And is that a muri twese ko turahangana n'umwigeze atangiza intambara ya kera ngo abayisi civilized nations to invade an agrarian country? none muravuga ngo igihugu kuba cyateye igihugu cyacu kikaza kikarimbura amateka yacu mu gihugu ibyo ni ibintu mwavuga ngo nta kintu bitwaye mbwira Rise of those industrial nations, China was a superpower. umva ariko muri iyo minsi bajya gutera ubushinwa icyo gihe ba sogokuru bacu na ba data bacu ntabwo icyo gihe ubushinwa bwari bworoshye ahubwo bwari igihugu gikomeye cyane gihambaye 对呀，那个时候我们清政府 umva reka guteza intambara hagati mu nzu y'abandi ihangana 是帮他。 啊，当然 ariko ubundi warafana nde njye nanjye ndafana wowe Sorry? Kuki? What's next? ikindi gikurikirana sasa hakora umukobwa uri ahangaha hakurya kakoko katangiye kumurakara karimo kuvuga ngo ubushinwa ngo mwarabwibye mwaraduhemukiye uyu nguyu ntabwo abyemera ni Jackie Storm and we yuko yaje kwiba 那些抢来的东西太多太重了，真是报应。 what did she say? yavuze ngo iki Speak in English. wavuga icyongereza nkakumva neza 喝了吧 on day. ntabwo mvuga icyongereza She said that's unfortunate. aravuze ngo niko bigenda It was unfortunate. oya ntabwo ari ko mvuze bibeshya nawe Served him right. ndavuze ngo ni ibisambo nguki What a cruel thing to say. hasa kuki avuga amagambo nk'ayo ngayo China, it was only on the orders of his country. data wacu nako sogokuru wanjye ajya gusenya igihugu cyacu cy'ubushinwa yaje yahawe amabwizwa n'igihugu cyari kimutumye igihugu cye yakomokagamo He was a soldier. yari umusirikare Fortunately, he was picked up by a passing Chinese merchant ship. kandi yajya no kugenda yajyanywe n'ubwato bw'abashinwa What did he say? avuze ngo iki She said thank goodness he came back. aravuze rwose ngo shima imana ko sogokuru yagarutse sasa umukobwa yari kugera avuze ngo umushinwa ngo mwega mugaragara ngo imana ubwo itatazi no guhana ngo iba yabahana kuko imana yarababereye Thank you all the same. bakoze kuko namwe mwese muri mwese ndabizi ko murimo kumpinga thank you the same filimi iri ahangaha ni bubiki Get back to China. ibi ngibi ni ibyacu bigenyanyo mu gihugu cyacu ubushinwa bw'iki You can't just take anything you want. ntabwo wajyana ibintu nk'uko uko yiboneye hoya 100 years ago. nk'uko namwe mwaje mukabifatana nta muntu mu byatsi nanjye ngiye kubijyana In this painting. uyu ngo ni umutungo w'igihugu cyacu ubushinwa ndawujyanye Whoa, whoa, sawa umukobwa ari ahangaha muretse whoa. These things happened so long ago. ibi ngibi byabaye kera If women were too little close, mwese mwari mwakavutse don't are you? No, her. mwese wowe cyangwa uyu nguyu cyangwa n'abandi bose ntawe ubizi yewe akiri ibyawe Sorry. umva ngo iki 烂好人。 ntabwo nshyigikiye 道歉的是他们。 ushyigikiye ibisambo by'abazungu batwibye umutungo w'igihugu cyacu Something? avuze ngo iki ntacyo hari ikintu avuze se ahubwo Ayi. filimi iranga mwavuze se ngo avuze ngo iki ngo se ahubwo hari ikintu wigeze wumva avuga wumve Sorry. wihangane 什么 sorry？ aho kuvuga ngo wihangane ibiki 该说道歉的是他们。 uyu nguyu akaba yakemba imbabazi kuko yibye umutungo w'igihugu cyacu What did he say? avuze ngo iki Did she say something? ahubwo se hari ikintu avuze aramva ikibazo ngo did she say something 我不用你替我翻译。 amva we witonze 你们都忘了吗？100多年前，他们在我们的国家 mwese murabona ukuntu bigaragara abazungu baje mu gihugu cyacu baratwiba 杀、抢、
多 baratwika bafata abagore bacu ku ngufu Priez, vous excusez. imyaka myinshi ihise Longtemps, votre sans-est. mwaje bacu muratwika mudufata ku ngufu avuga mu gifaransa aramusobanurira abazungu muri ibisambo muraniba Soigner reste toujours pour les Chinois. umwana demukiye mu gihugu cyacu Ubushinwa biramubabaza mugenzi J'ai étudié l'histoire. Quelles que soient les excuses, umvanye neza amateka I studied history. amateka barabivuga This is used. These things did indeed happen. ibi ngibi byabaye na byaranabaye ntabwo njye yabikoze Explains ntabwo njye ku nzira karengane amateka ya ba data such as niba igihugu cyacu cy'Ubufaransa cyarateye igihugu cyanyu cy'Ubushinwa Not used to this. imitungo yanyu y'Ubushinwa igatwika ikanibwa ntabwo njye yabikoze nta mpamvu yo kubindenganyiriza Oh, it's the strong who come out on top. aba yatanga ubwire umukobwa mutoya nta muntu uzira ibyo atakoze never mind. I'm beginning to understand her point of view. aratanatangiye kumva ibyo umukobwa ashaka kuba yavuga Sorry. unyihanganire At the end barakubeshya of the day, all of this now belongs to the bank. ibi ngibi byose ni bya banki ije kwano kuba yabijyana 哎，你不是就想进这个？ kumbe hakuno amafoto aragaragaza ukuntu byose byagiye bijyanwa ibigo byose ukuntu byajyanwe dore hakurya ukuntu umutungo wose 既然 wagiye 你们不 ujyanwa 来 ku ifoto 还是你们喝吧。 She's going to the bathroom. agiye kuba yakoga sasa hakurya barimo gutukana bitugeme tuke duceho sasa abangabo ni ibisambo baje anga baje kwiba imitungo nicyo cyabazinduye 是，你快看， dore hakuno abana bapirateri babo banabonye ifoto bayigendera bakayipirata Yes? your one great grandfather's Yes. ship? Did it sink or was it grounded? Who knows? You know what? uzi n'ikindi We're getting very interested. twatangiye kwibaza One great grandfather back. ukuntu twabona amagufwa ya sogokuruza wawe wapfuye Get an invest. maze tukamushyingura mu cyubahiro ukuntu twabikoramo ni gute umuntu yabikora Thank you so much. It's wonderful. murakoze cyane data ibyo mushaka kunkorera There's luggage. none reka mbwire banki uretse gufunga iyi nzu maze mushakire kungabona saba sajye mbwire banki uretse gufunga iyi nzu Coco, koko urabeho 谢谢你。 sasa iyi nzu mugenzi igiye kuba yahabwa banki yegurirwe banki ariko mbere yo kwijyanwa abangaba bakiri kuba bafata imitungo yose imanga yose bakayikukura bakajya kuyigurisha 我们是这里的客人，怎么能偷呢？ 谁说不能偷？ we muvuze ngo iki 他们也是抢来的。 niba nabo baratwibye ibyacu 这叫还，不 natwe 叫偷。 tuma byabo kitoko tubyibe 有道理。 aho uvuze ijambo ryiza ashaka uvuze ijambo ryiza 头做假头，我们没有数据。 关教授有。 umva njye mfite umuntu wadufasha bita Professor Gwan yaduha tekinoloji ikeneye kuba twabirya kopi tukabijyana cyabaye nta kindi mugenzi baje hakuno imitungo yose irimo ahangaha yose bafate kopi bakore iya pirate abo rero bashyiramo ahangaha maze iya original yose bayijyanire ya original babwiye wa mukobwa muto Gatarina bati turajya iwanyu aho ngaho isogokuru wawe ubyara basogokuru wawe yapfiriye basogokuruza banyu dushake imifupa yabo cyangwa amagufwa yabo cyangwa intuza byabo bashingurwe neza muza Gatarina barafata ngaho ibya original bagahita bashyiraho pirate bya plastique bakava neza original barabika bashyiraho pirate ni umutungo w'Ubushinwa wa kera ariko wibuke nabo ni ibisambo barajya kuwugurisha icyo kibagenza ese koko wa mukobwa basezeranyije ngo bazamufasha ko baramufasha katurebe ahangaha afite umukire ubahuza na boss bita Jonathan ashaka amafaranga icyo kibagenza baribaza ahantu haba harabereye intambara kera ni hehe What are these fools doing here, huh? Lunch picnic? Turn out. Our lunch. yeah ugeze hakuno hari umwe muri bo Simon ameze nk'afite umuntu akunda ntazi ninde afite impeta ahora yambaye mu ijosi sinzi ni iki afite impeta ebyiri bose barakorana mugenzi ahangaha bacyarimo gushakashakisha bamenye ni hehe bya intambara yabaye ryari ese iyo ntambara nta mateka ashobora kuba yarasigaye intambara yabaye kera muri za 700 nibwo ubwami bwa cyangwa ubushinwa bwarimbutse nibwo bwatwitswe cyabaye na kimenyezo barerekeye barebe n'abamenye byinshi birenze ku mateka ngo bariba baratumwa ngo mudushakire ikintu iki n'iki cyabuze bakakibona bamara kukibona bitwa ibyo bita ngo basika abashakashatsi cyangwa abashatsi seekers Bingo! He was here when he drew this painting.
You guys are amazing. No technology. ariko mwana muri agatangaza 在这边扎营。 yeah kubakaje 不留了。 Martin， ni mu mashyamba 同手被 hamwe adatuyemo abantu habe n'umwe ya kera 怎么 niyo bajemo 你看，哎， 没信号，一定是假的。真的我们在保管呢，怎么可能呢？ 你是说假的都卖到这么高的价钱？那3个真的呢？ 真的更不得了。 那现在 现在我跟你说， umva ibyo ngibyo nyekana nta kintu bimaze byorere ndashaka bifite akamaro 看看， genda hakurya wiryame sasa dore hakurya n'indi ibyo yiberemo arimo kujyayo gusa yuko yaryama ni Katarina ko kamusangayo 微信接收器。 nta kintu turabona tuvugira aha ngaha kubwagaciye mu cyakare ayo mutabare 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 ndate mutabare mutabare She's a lizard. Where are you going? sasa ko mvuga mugenzi unuzari Katarina yari yaraye hari cyasohotsemo hari cyasohotsemo ni crocodile ingona ko bakabyutse abandi bagiye kare batangiye umuhigo wabo nabahigi nibaka boro nibaka mai bashaka mamimari hakuno 怎么样了你们？ bakanyamboro bahageze kare 如果不是为了孩子，早就离开他了。 aho baciye bose basiga ubuntu buri bereka inzira 不接我电话， shyamba ntago barizi 也能庆祝啊。 gusa bazi ngo ahantu habereye intambara kera Where are you going? yewe ugiye he How do you know? ugiye uze gutaha ugiye se sasa ubu ngubu bwazanye nabo ni Katarina nuza ko bakaje hakuno 千万 abo bararanye nabo babyukiye mu kazi ngabo barimo gushakashakisha 可不了。 basika 真挺开心啊。 知道我努力， ni Jack na Simon abagenzi babo ni bane 回旋的余地都没有。 baribashaho nta boro nimwe ibaho ku isi batuma ngo ntibayishake nk'uyu munsi barushaho abasore mugende mushakira amavu magufwa ya Rwabuguru bakayazana ayagihanga ngoma ibijana mumuzane bakamuzana 得在他身边。 每天在你身边谁养家？ 你们单 naho batajya 那边 kumwakiraho ngo bishaka kurya induru 是 Coco 他们。 ibyayo bikorwa byinjiye mu ishyamba batabitumije byizanye yewe Katarina biramo kuvuza induru na Koko ayi mutabare arimo arankurura uyu mushenzi kazi zazugaragaye hasi boro boro arakurura apanza avayo cyake cyane apanza yakaje apanza ne barahurudukana ni mu ishyamba imigozi miremire y'imigwegwe mu migwegwe abura gato bari bagiye ni imizi y'ibiti yemwe mutabare hakora ibintu birakomeye umuntu aguye hasi mu mizi bafite imizi miremire n'abatari amashami ntumbaze ingisi ni bwoko ki yewe ndabona nuko kutwereka umuhumetso ajya ku muhumetso bakamanutse jakaramusama aramusama nawe ndebe yuko nasama umuntu agwa ku kaboko yagwiriye akaboko afasha kujya undi muzi habura gato Don't tell me how to dress. wewe mbwira ukuntu ufite kwambara wewe mureke gushwana kuko kuna gushwana hakuno bukora bora bushotorana Where's your hand? kaboko kawe kari hehe Under your purple. kari munsi ya popo yawe popo Let go. Walk in. ndekura ntuzi ndekura winkora aramurekura yarafashe kunuza hasi ku mavi Katarina namanuka amanura kare gakobwa kombi hakurya yese baramanuka ukobwa hasi uganza ko arukora kuruza hano hasi gutya yari yarafashe yarusamye ku mavi ho Madam mvinduru ground mvinduru mu ishyamba Coco 不见了 Koko kapfawe Koko yabuze 不见了。 Koko bushera yabuze uvuga bwa Koko ngo yabuze Koko bushera irigirime kiraga indimi za unyumvire kagagurutse Koko yabuze Madam ye madam uguye nabi 我们没事 Coco 不见了 Koko bushera Koko yabuze 不见了。 给我们 sasa Koko baguye mu mashyamba baramubura 这边 abakurura abandi bari bafite tekinoloji dore ahantu bari yewe habuze gato yaraguye dore ahantu bari mu kanyagwaho bari ahantu mbari ya mbari kure ya kure Coco Koko yabuze Coco 找到了 yakabonye hakurya iriya 药箱拿下来 好，知道了。 你没事吧 我的脚。 meze neza 哪只脚 akaguru kanjye 不要动 n'abahuri akaguru kameze nabi vanyeyo akaguru kahindukiye 怎么了？ 啊没事没事 manuka utabivuga bigira ibanga atamenya ko yavunitse
gerongere tumuhindukiza atabimenye tumuhindukize kwa je agakanze yarahindukiza nikabyumva hala akaguru kanje biri kajuva kavunitse kana kuko kibimenya nikakoko sasa baje kumuhigo baza nyako n'inanga kaze ebyiri zafite icyo zizi dore aho amato yaparitse kera rwose ni ubwato bari hagati mu musozi dore ahantu bari ho 你盯着那个干嘛？这个铁链扣怎么会在这儿呢？ Anga bakurikiye ikinyururu chain bonanga kirahambiriye You found it! ayo murabibonye ubu ngo nibwo bwato data yaziyemo nako sogokuru barimo baravumbura ibyahise bya kera. Ah, it's okay. It's just a tarantula. Kirimo ko cyaturaguye ugeze abonye impeta ya kera. Jesse, I found my great grandfather. bonye sogokuruza wanje. You can tell from the bones? Oyo impeta ivanye mu mifupa yenda ati wenye turaguye hasi. Nyibonye ahanga. There are two. Which one? Instinct. Ahanga ari mirambi ibiri hitamo ushaka. Afata uyu nguyu. Good. Are you sure? Ashaka uyu nguyu ni undati yego. Your great grandfather in my backpack. His arm. Oops. Akaboko kerekana ko tukajyane. Upfa gusa. Kuko ugeze ajya gupfa. Ahanga ni wari nibumbe byacu sasa kwa kuko bakaje hano ku ruhande. Baguye kuri zahabu nyinshi shaho. Bagenzi ba Jackie. Dori ikintu gipakiye zahabu za kera. Tayari baba yabakire. Ko bakavugisha induru byari byagurutse. Bari mashyamba yabonyine. Baravuza induru. 这真是做梦都梦不到的地方，你们怎么找到的？真行！我们摔下来找到的，脚都断了。你们找到红手了？ 找到一个。 Turayibonye tubonye hako nuza rwose sogokuru uyu mwa uyu mukobwa turamubonye. The medical kit. Go around. There's an old path. Just follow the marks we left. Okay, on my way. Ndaje hasa ko nyuzwa bamagiza pilot wabo. W'indege. 船为什么会在这儿？ Baje kuvumbura ibyo hahise. Bari bahawe kiraka ni Jackie na bagenzi be. 有可能。 我们一路过来的时候，看到了一些坟墓和骷髅。 山洞外面埋的应该是不灭号的官兵，山洞里的骷髅。 Batanye byose ko bari bahakono barebe byose biri ahanga se byagenze bitebo bafata magafoto kabo. 一起，生前一定有激烈的搏斗，这些应该是他。 Niba ahanga rero barwaniye naho bapfiri kugira ngo barebe ukuntu bagiye barasana n'ibiki bari bikoreye. 而是死于。 Mugenzi kujya ko kuba mukobwa Katarina yabonye amagufa ya sekuruza arimo ko yaterateranya. Whatever the reason, it doesn't matter anymore. Umva je nta kintu bikivuze. Niba sogokuru wanjye ari wahe mucyabe wanjye nta kintu bikivuze. 他还听懂中文。 Umva ko kazigishinga ndati we yasimbizi. 互相残杀，原来他儿子是回来找不灭号上他爸爸没有带走的赃物。 Bajyaza ngako ko nawe kuko yayanze kuva ku izima. 对。 Ati bishobora kuba abantu bazunga bo bahemutse akora kintu kivuze ubu ngo twese turi umuntu umwe. Where are you going? Mugiye hehe? Turaje sasa abanga bahakona boro bari bavumbuye. Ni Jackie na bagenzi be ko babonye zahabu nyinshi. How's your foot? Umeze utakaguru kawe. Nyoko kurangiye umunsi ari bwishime kwe byabaye. 直通山下。 Sasa ko bakaje ko babonye boro babonye ikintu kimeze ngo gipakiye mu zahabu nyinshi. 都树了。 Kintu utapfa kumenya ko kirimo zahabu. Ahanga hari umutiba w'inzuki ku ruhande. 好大的毛！ 奇怪，铁毛怎么会挂在树上？ Ishyamba ryose rirashimishije ni ryiza kuritemberamo. Kuba akajanga ikintu kibayemera gwaza ikindi kirimo. 往下沉，铁链就往上升，通过两边的滑轮将大树带下山。 Ntabwo hano bamenya aho amanuka n'azamuka niyo muri iri shyamba uririmo indani. 这就是。 Ko bari ku musozi ntabyo bazi. Hari kuryari inyanja. 你好像不兴奋。 Uyewe nta kintu urimo kubona ariko. 毛巾怎么绑？ Nta kintu ubona n'uzi uramaza ngo ubone iki. 如果这个大树里面没有。 Ahandi ndani we cicika bari ndani mboro. Ni zahabu. Amafaranga bano nabahigi amafaranga. Medical kit. Yemwe mbazaniye umuti. Your friend is here. Bazaniye n'inshuti zanje. Sasa b'abafaransa bari bibye boro bwa mbere. Bongeye kuza kubashaka. Bamwe bari babiye bakuye boro muzu. Jack zari yajyanye. Babatumye. Babashake. Jack yibye benshi. Abaje kubimurutsa. Katarina. Wenye mademoiselle ndi uva wenye toka mbele yangu toka.
Katarina we yari umukirekazi. I have been following you since you met Catherine. Nago ukurikiye kuva umunsi wabonanye na Katarina. Now the thing you stole. Nyeneye kuba ibyo mu nzu yacu. To this island? Urakeka nabeza nanga kuri kino kirwa. Place. Ahantu gose aratangaje. Just us. Naho ndi muntu ahanga wese twebwe twenyine. Could kill you now, and nobody would know. Niba ngira ngo nshatse nangana na nabice ko namuntu amenya ko nabishe batunga imbunda. Cyangwa arabarasha. Bino bijya hasi nabyo bifite imbunda. Bishiba. Ye bimeze neza. Nabikora kimwe ko mujya hasi ngaho zino mbunda mutubaza mutazi ko zitarasa. Na amasasa zimo. Sasa bigora byanga bifite imbunda zitaba amasasu. Nibyo byajanga gukanga abantu. Kumbe. Inyeshyamba zo mu mashyamba zahageze kare. Inyeshyamba zivayo mbere yabo. Nta mikino ihari. Ko zakaje. Shyamba y'ugufere y'umukobwa. Zanyira amashyamba ntabwo zivuga byinshi ziri bazikanica. Dore bihorohoro. N'inyeshyamba. Welcome to my island, my friends. Uzakaje. We're reasonable men. All we want is your money. Nyeshyamba. Hey, dore hako niko uri mkanana. Nje hasi. no one gets hurt. Ziravuga n'ibintu bitandukanye biyapani bishinga byose biravuga. Kiyapani. Igiportugal n'ibisamo bitandukanye. Unavuga Thailand hakuno bari n'ibizaba chance. Let me tell you something. Yewe reka mbabwire ikintu kimwe. Ntabwo ngere kumwe nawe nebi bigoro kintu tubonana nabyo. Nje najanganye kandi boss wanjye wanjye afite amafaranga menshi yo kuba yabaha. Boye mu ndetse ngagenda ndi muzima. Wewe ngo muvana hanga. Mubajyana bo. So fellas, what are you doing on my island? Murakora iki mu kigwa cyanjye mumubwire mako cyangwa amashamba yanjye. Ngo fere yanjye. Usuri kikajya ku ruhande ni ka Katarina. What are you doing here? Mubwire murakora icyanga. Mandarin. Muri abashinwa bandi bati yego. Mandarin ni igishinwa. Hakono umushinwa avuye umwirabura gusuvuga igishinwa. Bari barikankara baye. Uyize kavuga ngaho. Barbie, with this? What are you doing with this? Bakora iki bingi n'ibintu byuma mwitwaje hanga. Murafata amajwi. Do you think I'm stupid? Cyangwa ikigoryi. This is a metal detector. Iyi ngi ni kimanye kino ni ikintu gikurura ibyuma. Bashakisha iki mumbwire. Okay. You don't want to tell me. I'll find out. Ndamenye ibyo mushakanga byose byanga ndende bimenye. Murambwira impamvu mwaje hanga. Cyangwa mukobwa tumujyane. Uno mukobwa cyakana kubagana. Asa hakuno mukanana. Yaze hakurya. Sasa rocket yigonze. Igakubita. Ishwanyagurika igaturika. Rocket yigonze gato. Irakora pusinga indani. Igaturika. Abunga bari bamarasha ku isura. Yaga njye bikoze ni jake bikoze. Nukirwanaho bahuye n'inyeshyamba. Are you okay? Boss umeze neza. Sambo. Cyane mutunga. Ni ya pirate. Chuma habuze gatoya. Ni ibisambo. No bullets. Nibaje kukubwira ko imoneza ashira amasasa sasa akoze bifaransa batumye ngo bizakora gushaka ba Jackie. Baribye. Ba Jackie baribye. Jackie yaje gushaka boro. Yabonye zahabu. Bazireke. Yabonye zahabu bazireke. Yabonye. Muze. Hakurya gifite imbunda. Ahirukiza igiti. Kiramanuka. Kupero cyabo yakaje mu ndege ubwo basanye baramusimbukisha. Dore bigo ki hakuno. Bigi bitumye ngo bihige bajya kibare barababibye umufaransa wo mukire mu nzu ye. Yes chef. Nyeshyamba bahuriye ku kirwa. Nyeshyamba. Dore boss w'inyeshyamba yaguye kuri boro nageza ngaho ko yingine niyo yabazinduye boro arayibona abonye boro utwa w'inzoka yewe hakurya hakuno ni Simon manuka hakuno mushenzi waramanuka grenade ni boro yibanze kuvanda yibike ngo turekeneye ibike nizibura none nyeshyamba
akaguru kanjye wa mushenzi we mvaho